uba bajop pengrop MDC Ramrai Jerngam hak atpu paratrik uliber ula eno naga parti Congress bandrung syaga National People's Party uba bajop pengrop haringkat kinongkit kam bagentup yo working president jong ka Ramrai Jerngam Block Congress Committee but Mahila ulali ban IT yaga CTA no kam ha Congress Bhavan uba bajop pengrop unsa punya so pura no bat ke NPP hak life trik uliber arhaja arpuar. Ka baningkong te kalong tahi ba klaihi ka sang kongres ka jingya shrut kamdei tang hapok state jongi dai ka dei na borok poi kari India te menta ka sang kongres ka senchar tang atli ke jela borok poi kari India te bat ni na lian jongi bat kinong kit kam jong ka block kongres jong Rambai ki bang na awan man submit ka resignation jongi mila ya shong bunsin bang ila ya chaki primary unit prepare for constituency bang ila shim ya karai ba yang resign na party congress namar ba kamdei ka daw ka jongi ka bangi hammi na ko party congress ndrei kadai ka jing shrut palat kine ki ba he jong ka party congress ba ka pra ka party congress do kat ne tengi ngim kwa banong kilang knya na ka jing shrut jong ki ba ngin pensni ka constituency la jong ndrei persyang menteri constituency hakoi ka bentah ya ki ba resign bat nga mentah singi day working president yung ka block iba island ning do te i mahila president ru idon lang ni bala resign ni te vice president yung ka Garo zone executive member yung Garo zone tepat secretary yung ka Ramrai Jerngam block congress committee ki executive member ki delegate yung ka DCC baro ki list ki don hangnya baro bala resign lang nga baro kabut ka Ramrai block congress committee baro koy kam dan show para koi long dan stang kat tukat ni dari kituru long kin sawan hadir kat tukat ni kata hiyo digajing wan ben resign jonga kalong ba ngimpa ba mah marbangi sotu ba kajing shale kajongi kala along siya palan marba POE kumto yu MLA jongi ru suspend te kata hiyo digadam kaya mentate long ngidang ya po konsensi berkoi te ngan mo nga kaban pentip ya fiba hakini kinya sini fin satip bangan rom pano parti namar ba bidang dan sakat tukat ni kisnong gibang indang hapan pendap kanang bangin siamnya karai ko paka bande karang parti kadai jing sha wala ku itrik enjoy ni sagan pi kata te kila penyat na kadang juga NPP dari long nga try hoi ngala bodong no ba gila tumu bandrung ni caka NPP ngalian jungi kadai kawai kalong ne ba nyo iba ya katuka jinga penbet put mo jinga penbet put mentala santos nem empat ka dono ka parti ka ba lala ban wanra ya kan jinga penbet put gila i mensha ka parti kongres kadon lang hapo central kadon lang hapo Assam kadon lang Meghalaya dari umpoi sino kata jinga penbet put dari ka leadership jong Konrad Sangma nga iba usimkya yang ngakam but namtip sa Kiwi district kalong kumno dari hapo ka West Casillas district hapo ka Gijang sector ka Tarabari sector ba ka Hahim sector kini ki lightly ki sector ba na kini ki hindrutli ba day hapo West Casillas district ki haplo hapo constituency jongi but kumbala ko daw CM hapo ka assembly ya kitu kisnong ki ba kin hap Meghalaya kamot na shukwa ban batay ya fibarok ba kandai pau prapasen jog kisnong yo lo chapo kajala Meghalaya te dan artli kisnong kiba nya do kata de katu Mal Sapara bat ka Salbari ndrei ka Mal Sapara pat ngshukwa antentir ya fiba mensyuahi hausnam arjar khatway parba kia draw itu ka line jong area of difference ka Mal Sapara bat ka Salbari kila bu lupa le sita Assam hoi walai Mal Sapara kin jutap bu coba ni kikwa banyadan bat ni la don ka misunderstanding por balik ke regional committee ningkong ndai ba kala dir pala kapor te nidang yadon ka consultation na yang UCM bu persyang hiban ngin penyo itu artificial ndai 98% ni yo ada apa kitu ki likely ki sector bahap konsumsi jonga pet kata ka jingalong bahye jonga bat i kalong la ka jong
Dre mai di MLA jong ka konstitusi Ramrai ngat kai in kamla pencoba mai in rung ka parti dai nakalian jong ite ngila asim ka ra ba ngin de NPP